bapfuye impfu zitunguranye. Impfu zabo zabaye amayobera. Byagiye bivugwa ko bahitanywe n'umutima, abandi bagahitanywa na covid. Mbese mu mpfu zabo ntibisobanutse. Abandi barishwe ku bw'ubutasi bukomeye. Ese impfu zabo zaba zaratewe n'iki? Muri kino kiganiro turakubwira abaperezida 11 ba Afurika bapfuye impfu zitunguranye. Bigakekwa ko bashobora kuba barishwe na CIA cyangwa se n'ibihugu bya gashakabuhake. Ese abo baperezida bazize iki? Kurikira kino kiganiro tukubwire byinshi kuri bo. Ku musozo wacyo turakubwira n'abandi bantu bapfuye bishwe na CIA y'Abanyamerika. Aha turakubwira nka Patrice Lumumba wahitanywe na CIA ku itegeko rya perezida w'Amerika Eisenhower. Perezida wa mbere wapfuye urupfu rutunguranye wayoboraga igihugu kimwe cyo muri Afurika ni igihugu cya Tanzania, akitwa John Pombe Magufuli. Yapfuye tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Apfa bitunguranye, aho bikeka ko yahitanywe n'indwara y'umutima yaramaranye imyaka 10. Ariko se byaba ari ukuri? Ntawabimenya. John Pombe Magufuli yavutse tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 1959. Avukira ahitwa Chato hone muri Tanzania. Yagiye agira politike ndetse n'imirongo ya politike idasanzwe, ndetse we ntiyemeraga ko icyorezo cya covid ari ukuri. Ariko byagiye bikekwa ko yaba yarahitanywe na covid. Imirongo ya politike ya John Pombe Magufuli ndetse n'amahame ya politike yagenderagaho ntasanzwe. Ntiyemeraga covid-19. Yari umuhanga mu byo yakoraga. Yateje igihugu cya Tanzania imbere nubwo yakiyoboye igihe gito. Yaje gusimburwa witwa Samia Suluhu Hassan. Perezida wa kabiri w'igihugu cya Afurika nawe wapfuye urupfu rutunguranye ni Michel Sasa, akaba ari perezida wa Zambia. Yapfuye ku myaka 77. Kugeza kino gihe urupfu rwe ntirugeze rutangazwa icyaba cyaramuhitanye. Cyabaye amayobera. Bamwe bakeka ko yaba yarishwe cyangwa se akaba yarapfuye urupfu rw'ikirago. Ariko ababikoze cyangwa se Imana niyo izi uko byagenze. Yapfiriye mu Bwongereza kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 2014. Yari yaratowe ku mwanya wa perezida muri 2011. Michel Sasa yari umuperezida mwiza, ndetse nawe wakoze byinshi mu gihe gito nubwo bwose atabashije kuramba ubuperezida. Perezida wa gatatu w'igihugu cya Afurika niwe wapfuye urupfu rutunguranye ni Meles Zenawi. Meles Zenawi yari premier ministre w'igihugu cya Ethiopia. Yapfuye mu kwezi kwa 8 2012. Apfa ku myaka 57. Kugeza kino gihe bivuga ko yaba yarahitanywe na infection, ariko iyo infection yavuzwe yariyo. Ese ni ibintu bisanzwe ko perezida yahitanywe na infection? Ntawamenya. Ibyo bizi Imana yonyine. Yayoboye igihugu cya Ethiopia mu gihe cy'imyaka 21 akiyobora ari nka perezida, aho yahereye mu gihumbi 1991 akakiyobora kugeza mu gihumbi 1995, ndetse yanayoboye ari nka premier ministre kugeza muri 2012, aho nyine yaje gupfa urupfu rutunguranye. Perezida wa kane nawe wapfuye urupfu rutunguranye n'uwitwa John Atta Mills, wari perezida wa Ghana. Yapfuye ku myaka 68, apfiriwe mu rugo. Bikekwa ko yaba yarahitanywe n'indwara ya stroke ndetse na kanseri yo mu muhogo. Izi ndwara yari asanzwe azifite mu buryo buzwi, ariko zamuhitanye mu buryo butunguranye ayibereye iwe mu rugo. Iyi rero atowe mu mwaka 2008, apfa mu mwaka 2012. Nawe yayoboye kino gihugu cya Ghana agiteza imbere, ndetse n'imirongo ya politike izahora yibuka muri kino gihugu. Perezida wa gatanu w'igihugu cya Afurika warapfuye
mu buryo butunguranye ni Bingu wa Mutharika, yari perezida wa Malawi. Yapfuye muri 2012 apfa ku myaka 78. Impamvu yateye urupfu rwe byavuzwe ko yahitanywe n'umutima, ariko nawe bikeka ko yaba arahitanywe ndetse akicwa n'abagashakabuhake. Nubwo bwose ibyo byanditswe bikavugwa ariko ntibyemezwe nk'ukuri, ndetse bikaburirwa n'ibimenyetso. Perezida wa gatandatu w'igihugu cya Afurika waba warapfuye urupfu rutunguranye ni uwitwa Malamu Bakayi Sana, yari perezida wa Guinea Bissau. Yapfuye muri 2012. Icyamwishe bikekwa ko ari diyabete yari asanzwe afite. Yaguye mu Bufaransa apfa ku myaka 64. Nawe yayoboye kino gihugu cya Guinea Bissau igihe kirekire, ndetse imiyoborere ya politike nawe ntisanzwe ndetse azahora yibukwa mu mateka ya kino gihugu. Perezida wa 7 wapfuye urupfu rutunguranye ndetse agapfa mu buryo bwasigiye benshi urujijo ni uwitwa Umaru Musa Yar'Adua. Uyu yari perezida wa Nigeria. Yapfuye mu mwaka wa 2011 apfa ku myaka 58. Icyamwishe bavuze ko ari indwara y'umutima bita pericarditis cyangwa se inflammation y'umutima. Kugera igihe ntabwo biremezwa neza koko niba ariyo, ndetse byagiye bikekwa ko yaba yarishwe. Abamwishe ntibazwi, ndetse urupfu rwe rwabaye amayobera, aho perezida yakwicwa n'indwara y'umutima cyangwa se inflammation cyangwa se infection y'umutima. Perezida wa 8 wapfuye urupfu rutunguranye ni perezida witwa João Bernardo Vieira, yari perezida wa Guinea Bissau. We yicwa mu kwezi kwa 8 muri 2009, apfa afite imyaka 69. Kugeza kino gihe ntabwo abamwishe bazwi. Abafashwe nabo bikekwa ko atari bo banyabo, ndetse yayoboye kino gihugu cya Guinea Bissau mu gihe cy'imyaka 31. Bwa nyuma yaherukaga gutsinda amatora mu mwaka wa 2005, ndetse ayatsinda binyuze mu nzira nziza ya demokarasi. Perezida wa 9 w'igihugu cya Afurika wapfuye urupfu rutunguranye ni uwitwa Pierre Nkurunziza, wari perezida w'u Burundi. Pierre Nkurunziza niwe ni perezida wavuzweho cyane, ndetse urupfu rwe abantu barushyiraho akabazo cyane. Pierre Nkurunziza yavutse ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 1964, avukira ahitwa Ingozi, aho ni mu Burundi. Yapfuye mu kwezi kwa gatandatu tariki ya 8 2020, apfiriye ahantu bita Karuzi Hospital. Icyamwishe byemejwe ko ari umutima ndetse na COVID-19, ariko COVID-19 nabayongeyeho bivuga ko umugore we nawe yari yaragiye kwivuriza hanze y'igihugu, ariko perezida akanga kujyayo. Urupfu rwe rwabaye amayobera, ndetse abantu bagiye babyibazaho, ariko leta y'u Burundi yatangaje ko yaba yarahitanywe n'umutima yari asanzwe arwaye. Perezida wa 10 wapfuye urupfu rutunguranye agapfa yishwe ni Muammar Gaddafi. Gaddafi arazwi, ndetse byavuzwe kenshi ko yaba yarishwe, ariko biranazwi cyane ko yishwe na NATO ifatanyije n'abanyamerika bagenzi bayo. Perezida Muammar Gaddafi yayoboraga Libya, ndetse yishwe mu kwezi kwa 10 2011. Yishwe n'abashakaga kumuhirika bafashijwe n'abanyamerika ndetse na NATO muri rusange. Muammar Gaddafi yari afite imigambi myiza ayifitiye Afurika, irimo guteza imbere Afurika, agateza bagenzi be imbere, ndetse Afurika akayihindura nka paradizo. Abanyalibiya bari babayeho mu butengamare kubera ubutegetsi bwa Gaddafi. Gaddafi ngo yaba yarazize ko yarayoboye igihugu cye igihe kirekire, ndetse nka demokarasi yimakazaga. Ariko ibyari inyuma y'amarido ntibisanzwe. Bikekwa ko yaba yarazize ngo nuko yashakaga guteza imbere igihugu cya Afurika, ndetse akanagiteza imbere
agikangurira kurushaho kunga ubumwe. Ibyo bikaba byarabangamiraga politiki ndetse n'imirongo y'abagashakabuhake. Ese ibyo byaba ari ukuri? Ariko ikizwi cyo ni uko Muammar Gaddafi yishwe ndetse akicwa urw'agashinyaguro. Abanyafurika bagenzi be bamutereranye. Umukuru w'igihugu cya Afurika wishwe uri ku mwanya wa 11 ni uwitwa Sylvanus Olympia, uyu yayoboraga Togo. Nawe yarishwe, yishwe n'Ubufaransa bufatanyije na CIA. Yishwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 1963. Uyu nawe yaharaniye politiki yo guteza imbere igihugu cye ndetse no kugishakira ubwigenge. Abafaransa rero nabo ntibamworoheye. Uwitwa De Gaulle yaravuze ati ntabwo wagenderaho, nubwo bwose utumye igihugu cyacu kibura igihugu cyanyu, ariko ntugomba kubaho. Abandi bantu baba barishwe ni Patrice Lumumba. Patrice Lumumba we yakomokaga muri Repubulika Idaharanira Demokarasi ya Kongo. Yari Premier Ministre ubwo yicwaga. Yishwe n'Abanyamerika ndetse bafatikanyije na CIA n'uwo yayoboraga Kongo icyo gihe ari we Mobutu. Amerika ku itegeko rya perezida wayo Eisenhower niwe watanze itegeko ko uyu mugabo yicwa. Undi wishwe ni Thomas Sankara wa Burkina Faso. Nawe bivuga ko yishwe n'inshuti ye, nawe yaje kugeza mu nkiko kugeza ubu ngubu, ariko ubutabera ntabwo buragaragaza neza cyangwa se ngo Thomas Sankara ahabwe ubutabera bwa nyabwo. Undi wishwe ni Patrice Murere cyangwa se Patrick Murere, nawe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ni abakuru b'ibihugu bya Afurika twavugagaho bapfuye impfu zitunguranye. Bamwe bigakeka bishwe, abandi se bigakekwa ko baba barazize urupfu rw'ikirago, ariko impfu zabo zikaguma ari amayobera cyangwa se zidasobanutse neza. Zikaba zarasize benshi bibaza niba koko ibyo babwiwe ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma byahimbwe kugira ngo byumvikane neza kandi bano bantu baba barishwe